bahle bagesi ngababona kumapesa July mina ngababona kumapesa July awufuna intombi wena uzoyithola khona nyana mnyama umlando wetshitshi phansi enkaya ziqala wena ubhanyupha lapha ekotha khona isimunyeza kithi uma sendalingani ngabalingana abendlela zela amaphahla indoda enejoro nengenajwabu kuyafanana kweyokuthi yenza kanjani lento ufazi walokho abesifazane ubuza ngisho umakoti ekhaya uma ntombazana lifihlane ngoba siyabuka enganini iJermany lasinda lalodwa phansi emgodini nanto amanyonka afela khona isikhove esithakade emini kwebala ngento esakini isithakade usungwa siphethwe ubugwala kungashona ilanga sengasho ukuthi hayi ngingqwele ya bese emalangeni adlule bengihleli nenye intokazi la ithe hayi abafana ngathi nishona phansi intombi yakho kuthe yena manje uyakhuphuka nje impela uthini wena ngomculo womaskandi uyaphezulu noma ushona phansi mina ngisifikele ngo2015 ngo2015 ngathola vele ezikhala ngizobala abaculi labo abayesebethe ukuvelela ngoba phela ngalesikhathi masifika kwakungabo 1000 ama artists 3000 ama artists ngiyakhumbula nje mbhala ngenye imini ngithi mina abanye bawuphelele amafletini abanye bethophelele amafletini ngabafana bakamzilikazi ezenkabe wrong ezika do it bese kuba ngabe wrong bayawazi abanye bese kuba ngamachwana amahle awezikamkhulu iqembe lalithi imali ngangena stage bidlika stage nathi sizwe sishaya uvalo ukuthi asongena umthaniya la kube hayi kungena umntwakazi yabona so bazokhumbula abaningi amachwana amahle mayethe mase ngase sibuyele kuleyani intombazana la angidebate asidebate kodwa vela ngithi lana nayi kukhulume ilana kushuthi siyaqhubeka so ngifuna ukuthi inhloso yini yokuphakamisa ukuthi silungise umculo wamaskandi siwulungise uzinja selokho aba nabalandela abawu30 bathenga izikipa zazo abawu30 bavama bewu30 benja abeka abanye ababuya abanjani bajoyini bayaguga kunabalandela abawu30 or maybe sebehlile naye sebewu20 angazi ngiyaxoxa abalandeli bami ama die hard ami angiwatsheli ngiqiniso futhi akusibalandeli abenza lokho yithi abaculi sigijimise amagama ethu before umaskandi sobulela ungekaqali bekumele siqale sikhulisa umaskandi ngoba manje thina ngathi siphela bekusase nabantu kumele sibakhiphe komthaniya thina sibajikise beke ekhaya kodwa angeke besaphuma ngoba thina sesihlulekile ukubakhipha kuthiwa ulimit ya release ubona ukhuzana edlala ingoma ka limit ukhuzana emkhulu enjalo ukhuzana Nkosi yami ehle edlala ingoma ka limit ehle edlala ingoma kaMzukulu bakhuphula umaskandi qala umaskandi before bekhuphula mina manje ngingayishaya ngithi ngiya release mina manje mposte kwaphana emagroupini kuwosilulekana ngengoma hayi intombazana enhle kwela kithi ngifuna naye bekwazi uTinhle emantombazana khona le ntombazana ayacula kodwa kusemaskandi khani ntombazana emi kahle man hayi mama uvela ubona udala lapha kuyakhonjiswa lana akusapromote umculo la sokumjolo lo nibe ne so nani mantombazana umaskandi libheke lento yabancoma abantu abancoma bengancoma kunabantu abancoma bengancoma bezama indlela zamangena yabona namhlanje ngilandela insizwa basengena njani empilweni zabo futhi isigebengu zana labantu sizoya kuyo kodwa umaskandi unama top 5 top 10 top what umaskandi manje sizofika ku kunomfana lo umfana wako Mapokotela uzinja ziyamluma nyaka ngibona abantu abaningi emagroupini esiku indlela abenza ngayo izinto abanye abantu bayazama ukuthenga into zobungani mina kubungana ngibuthengi mina nje ngikhuluma nje iqiniso linjalo uyabona nje ziyamluma bakhona abaculi mhlawumbe obazi abadlala umaskandi ekhaya osondelene nabo ekhaya abahlala ekhaya abazinze ekhaya bakhona abalevi abaculi abangama osoma business abanomhawu okuhlabela
uqhatho uqhathanzipho evela Bruce lo vela kumele abe umculi usomabhizinisi bakethe niyalala na Maskandi yabona ucula njengoba ngicula bayakukhuza insizwa yeah ayisithi mhlawumbe wena ozitshayelayo wena uyabhimba kunegenga le echayelwayo then wena ubususenziwani uthamsaka uthamsaka unesiphiwo lo akananhlanhla unesiphiwo unebhayi lakhe la kube ekhaya singala lokuthi mhlawumbe culi yawo uyacula uright awubhali ingoma bayabhale uright ngoba uyabamba hayi asiba sizoyiqoqa ngelinye ilanga uright ngoba uyaphangisa ukubamba thina kwamthazo kumthazo sino top 1 sino top 2 bese siba no top 5 sibe no top 10 15 20 25 30 35 40 45 50 then kusiya le hayi sesingabala nje kodwa hayi sesingathi siwisele pha wena mangathi wena nginikeze i-top 5 yakho nje yakomthwakazi ungafaki wena beside you because I know ukuthi ma uyinsizwa impela uyoqala wena ube unumber 1 uMajozi ngathi lo mfana wonke umuntu nje ngithi ngixoxa naye ukhuluma ngaye ukuthi uMajozi uyi top 5 bese kuthi so uMajozi uThamsanqe ubani le ndoda ayikho lapha bacishe bakufaka ndoda kodwa uMajozi sikhuluma ngabantu abanesiphiwo abantu abanesiphiwo yabona thina singabacela abantwana eziyathanda abantu emfazana batayasithanda phela siyathanda amantombazana singabacela abantwana siyathanda futhi ukuphila i-fake life sithi uMaskandi ngwakwaZulu ngoba waduma ngomuntu wakwaZulu laba abantu bakwaZulu laba tema bebeqala bonsukamini abafana bakithi abafana bakithi mase beqala uMabhudwana umalumama uJunior Mfangwenya madoda hawo inkalakatha abasukuma ngomgqumeni bazothi yeni naye kana umculo wethu nini bawuyeka ngoba ba understand ukuthi umculo wakho uzoprogress why mina manje ngizocula ngesishona ngisenze ukuthi umculo wakithi ibeat lethu lizwakale nangale lifike lidlule abantu bakithi beyivala lento le uzinya zami noSmele umjidalwana kurumba kuMaskandi kudisco uyabona uzama ngayo ngendlela so ngamanye amagama kumele simsupport futhi simhloniphe simhloniphe uyamhlonipha wena hayi ngiyamhlonipha umdala kunami zinje hayi umdala hayi la sikhuluma ngengoma sikhuluma nge-H hayi nje uyamhlonipha nawe mina usebenza kakhulu isindebele yabona bona laba bantu yiba abantu kumele bafaka amabhemba bechiya umculo mina lapho uzothula indebele uthi kunzima ucula yasindebele mawuvela ungakwazi ucula bafethu uma ngabe kumele kunendlela yokugrade abanye abantu la emculeni gradani izinto ezifanele uqedwe njalo njalo gradani lilahlele ngayo uzothi umndebele kodwa nawe ukwazi ucula yasindebele that means awukho proud ngoba unguwe